Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 13 bazar ertesi konu. Ukrayna Adliye Nazirligi insan hakları boyunca Avrupa Mahkemesi'nde Rusya'ya karşı 6 davаны açtı. Kiyev'de briefing vaktinde Moisesi başı Pavlo Petrenko haber etkenine göre davalar Cuma günü berildi. Davalar Kırım ilhakı yarımadada Ukrayna vatandaşlarının akları keniş surette bozuluğunun bağlı vakalarga ait. Şu cümleden tutup esir etuf öldürülüv, azatlıktan marum etuf mülkiyet aklarının bozuluğu, ayrıca davalarda Donbastaki vakalarda tarif etili. Rusya Federasyası tarafından yapılgan harbi hareketler ve kütlevi surette insan aklarının bozuluğu hakkında aytılı. Davalardan birisi Rusya'da kanunsuz tutup esir etilgen 71 Ukrayna siyasi mobüslerinin akları bozuluğuna dair. Це вперше подається юридичний документ. Ukrayna hükümeti Rusya'ya karşı ilk sefer Rusya Federasyası toplaklarında Ukrayna siyasi mübüslerinin insan hakları bozuluğu hakkında tarif etken hukuki vesikaını berdi. Vesikada buna alakalı olganlar adları ve soyadları da kaydetilgen. Bunun yardımı ile halkara ortaklarımız Rusya reberlerine karşı şahsi sanksiyalar kirsetip olacak. Avgustun 11'inde Rusya'dan Ukrayna'ga yük maşinalarının kanunsuz kirişini OBSE pilotsuz uçakları kaydetti. Olar sınırını geçirme yerinden tış geçti. Sabatka göre maşinalar sırası gece yerastı yolunun hareket etti. İşgal altındaki Çistikova etrafında 8 maşina tapıldı. 5 dakika sonra 6 KAMAZ'dan ibaret olgan ikinci maşinalar sırası kaydetildi. Ukrayna ve Garp memleketleri Moskva'nı isyancılarga silahlı yarım etuvunda kabatlay. Rusya işgalciler tarafından nezaret etilgen Ukrayna ile sınır bölgelerinde OBSE missiyasının nezaretinin artıruvunu muhasara etti. Bunun hakkında Ukrayna meseleleri boyunca ABD Devlet Departamentinin mahsus temsilcisi Kurt Walker Twitter'da yazdı. Onun sözlerine göre Rusya'nın kuvvetçileri mahsus nezaret missiyasına bu bölgelerde işini yapmak keder etti. Sınırının bu bölgelerinden o Ukrayna'ga silah ve askeri kuvvetlerini yollay. Rusya çatışıvını devam etmek için Ukrayna nezareti altında olmagan sınır bölgelerini kullana. Eğer Ukrayna için gerçekten de barışık isteseydi, bunun açık gösterirdi. Sınır boyu nezaretini Kiyev'e kaytarmak için halkara toplulukka yardım etirdi. ABD tarafından yakın arada olacak sanksiyalarga cevap olarak Rusya Donbastaki harbi hareketlerini kerginleştirebilir. Böyle fikirinin harbi siyasi ekspert Alexander Kovalenko telekanalımızga tefsir ederek paylaştı. Kaydetti ki Avgustun 22'sinde kanuni kuvvetine girecek yeni sanksiyalardan sebep. Rusya ağır silahını kullanabilir. 122 mm'lik silahı kullanabilir. Belki de başka iri kaliberli silahlar olur. Herhalde ABD'ge tesir edecek vasıtalar kullanılacak. Siz bizge yeni sanksiyalar yaxşı. Biz böyle olsa, misal için en gergin bölgelerden birinde vaziyetini fenalaştırırıq. Orman yangınlarından sebep Yunan Evbiyayedasında fevkulade vaziyet ilan etildi. Bunun hakkında Kıtay Yunanistan vilayetinin gubernatoru Kostas Bakoenis öz Facebook sayfasında haber etti. Atina'dan 70 kilometrelik uzaklığında yerleşken Evbiyayedasında yangın bazar günü başlandı. Güçlü yel olganı için alev da söndürülmedi. Adada olgan 2 kasaba sakinleri tahliye etildi. Yekatemiriynin neşriyatı yerli hakimiyetke esaslanıp alevni söndürmek için 186 kurtarıcı ve 62 yangın söndürücü maşina iştirak etti. Amerika eskadron mina taşıyıcısı Karni Kara denizge kirdi. Bunun hakkında ABD flotunun matbuat hizmeti haber etti. Uruş gemisi deniz tehlikesizliği etrafında ameliyatlar yapmak maksadıyla geldi. Bunun ile bölgedeki müttefik ve
ортақларнен ішбірлік етмек үшін. Арбиденізі құветлерді қайдеттілер ки карнинын қара денізге келуі абады бөлгенін телекөсізлігінде денішімес тарафдары олғаны көстере. Карнинын донатылуында ракеталарының фарқлы чешетлері үшін 96 жихаз бар. Бұ жүмледен тамагавкаларда бұның еле ракеталарға қаршы бірлешкен иджис системасының донатылған. Сүренің елі пәйелетінде патлав нәтижесінде 39 инсан әлек олды. Олардың арасында 12 бала еді. Бұның инсанықларындан Сурия көзетушырасы хабер еті. Фаджа Түркия елесінарындан ұзақ олмаған сармада шерінде олды. Патлав 2-5 қатлы евні виран етті. Бинада онларжы адам бар еді. Құртарыжылар чоқысы құрбанлар еқувлар астанда қалғанларының қасибетіді. ДП агентлігі білдірген мәліметқа көре, бербат етілген биналарындан бірісінде Хаят Тахрир Ашам Джихад бірлешмесінің селялары бар еді. Хаят Тахрир Ашам Джихад бірлешмесі Аль-Каида террористик тәшкілетінің филиалыдыр. Патлав себеплері шымділік да белледігіл. Казахстанда Хазар денізінің ұқуқи статусы ақында мұқавеле имзаланды. Русия, Азербайджан, Иран, Казахстан ве Туркменистан 22 ел девамында бұ анлашмаға ирішкен әділер. Шартнамеге көре Хазар денізінің сув өзері мейданын әсас қысмы умуми құлануында қала. Сувасты қысмы есе анлашмаға көре араларында бөліне. Бұның елі мұқавелеге ялы бойы топрақларыны әжнебилерге ясақ еткен низамнаме көрсетілді. Украин гимнасты Игорь Девилов спорт гимнастикадан Авропа чемпионатында таянғычсы чыравда кумуш медальны әлді етті. Галип Руселі Артур Далаян олды Авропа чемпионатларында ютқан медаллер сырасында Бура Девиловның 7-нче медалі олды. Таянғычсы чыравларда есе 4-нче. Ярышмалар Авропаның бірлешкен чемпионаты черчевесінде кечті. Умумен Украин жима тақымы 26 мүкафатны әлді етті ве медаллер сырасында 8-нче ерде олды. Украинлер 8 алтын, 13 күміш ве 5 тунч медаль қазанды. Епісі олып 13 спортчы шатынды 187 мүкафат еді. Құрметлі сәржелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз еді да чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз сағлықнен қалыңыз көрішкенже.